Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Rasyitube HD. Nah, di video kali ini kita akan berburu mainan lagi nih teman-teman. Kali ini kita akan berburu mainan di dekat sungai nih teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa aja ya di sini ya? Yuk kita langsung berburu mainannya teman-teman. Di sekitaran sini katanya banyak mainan nih teman-teman. Wah, jadi makin penasaran nih apa aja mainan yang ada di sini nih. Wah, ada ondel-ondel nih teman-teman. Wah, ada ondel-ondel merah sama ondel-ondel kuning nih. Wah, kita langsung saja ambil nih teman-teman. Waduh, ada ondel-ondel yang lagi nyangkut di pohon nih teman-teman. Ya, kita langsung saja taruh di sini teman-teman. Sekarang kita ambil yang warna kuningnya teman-teman. Wah, ada ondel-ondel 2 pasang nih teman-teman. Wah, ada apa lagi kira-kira teman-teman? Ada ondel-ondel nyangkut di pagar nih teman-teman. Wah, ondel-ondel warna biru nih. Kita langsung saja ambil nih teman-teman. Wah, kita langsung saja taruh di sini ya teman-teman. Wah, kita sudah mendapatkan mainan 3 pasang ondel-ondel teman-teman. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru nih teman-teman. Wah, kita coba mencari lagi teman-teman. Wah, ada apa nih? Wow, ada pop-it ternyata nih teman-teman. Wah, banyak nih pop-itnya. Kita langsung ambil aja nih teman-teman. Wah, kali ini banyak mainan ternyata nih teman-teman di sungai. Kita langsung saja taruh. Ada pop-it hati, ada pop-it es krim, ada pop-it pistol teman-teman. Wah, dan juga ada pop-it robot. Wah, banyak juga nih teman-teman mainannya. Kita langsung saja mencari lagi nih teman-teman. Kira-kira ada apa lagi nih? Wah, sekitaran sini banyak sungai nih. Wah, apalagi kira-kira ya? Wah, ada mainan Avenger nih teman-teman. Waduh, ini kenapa Iron Man-nya terjatuh? Dan teman-temannya malah cuma nunjuk doang. Wah, ada masalah apa nih kira-kira nih? Wah, kita langsung saja ambil nih teman-teman. Wah, ada Hulk, ada Iron Man, ada lagi Captain America, dan ada Thor nih teman-teman. Wah, bagus-bagus nih mainan Avengernya teman-teman. Kita langsung saja taruh di sama teman-temannya nih. Wah, wah, banyak juga nih hari ini mainannya teman-teman. Wah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton.